Chibay ule vainun kong ruay tuatan pathian thu irong bol na khalen ro khotlang rong bol na tikan ngai thlo le do na he thu hi lalpanin kanin pol na tan kan lo mangle thewanga khotlanga kan contribution te kan rong bol mek na te kan rel ro put mang te mani in en chungin kan lo ngai thla theu don nia Samuel pakhat na bung som le pakhat chang som pali thu hi lo ngai thla ila chuti chuan mi pui te hne na chuan ho u gilgala ikalang u khai chuta chuan ram chu idin thar liang u atia lalpana thu mal som ro se amen in thlang ram kan nia sarkar na phong von tu tur mp te mla te MDC te VC te kan thlang thina chumi pialama chuan NGO kan tia po hianin tlemalian deuh te waime te waile te KTP kan ti te po kan thlang thina MHEP LWA kan ti te kan thlang fo thina association nek in thlan la hi tam boka ko ran roi tu thlan te upa thlan te rong bol tu thlan te fellowship roi tu thlan te atam hle mai in thlang ram kan ni boka kan in thlang mol mai zelani tokin kan thupui big hian atin zone tak chu khotlang rong bol na hi ania khotlang rong bol na hi hlo omlo voluntary work ma ni in pek na a khotlang rel bol na le in en kol na konga rong bol na ania khotlang veina le ma ni in pek na atanga pen chuak kan ni thina tun ma phei chuan tlom ngai ber a wat te po an lo siam to thina Christian ma po in huai sen ber te po azonin an lo zong to thina thing sir sat ngam tlangwal huai sen te an zong thin khani a amai ro chu Christian na alo lu nuwa India ram sarkar India ram vai politics sakan lu nuwa hianin engkim hi a institutionalize ta veka institutionalize kan ti chu Paul kaldan le in rel boldan fum fe tak nein kan local ta a voluntary ani na ai ma in phut lui le nor lui hianin kan che chuak tam ta devem te po ati the ani kan khovel hi akal her tan me ka khotlang rong bol na man ruwa heng waime kan ti te waile kan ti te MHEP kan ti te LWA KTP kan ti te hian a leadership in chu na bo ruak anelian tula zep thua cheng lo achan bulpui bernia lang chu khotlang rong bol na ai ma in ma ni din mun siam na advantage satan chu ni na chu kan man thin wangani MZP MSU waime waile KTP te hi politics jin konga ra bi pakhat poimo taka achang tran me kem o ati theya khotlang rong bol na kan ti thin kan sense of feeling ke ma ni feeling tak taka khotlang rong bol na anga kan ngai thina kha kanin pek chan ang kha kan phak to lova phakar hiatel to tlat hian alang thina hei hia poyani damlo en kol na damdoi mang suala an rui pui ang deuh hianin heng khotlang rong bol na te po hi kan rui sual me ka hei hi kan har atul hle mai kan ramle nam hian din tharama mo ani waime te hi zolbuk lo top ta thak na atana missionary joseph missionary te na an lo bot sei khani a zolbuk khan top khanin din tharle anan tuma zolbuk chu mizote tana ethical value rang in zirtir na tlom ngai na te huai sen na te mani in phat in zirtir na mun zirna sikul thatak ania chu ngalo top ta ka chuan thar thole nan tu mani ma sela zolbuk chu anung zo tak tak to lo chu ta chuan joseph missionary ten Christian nundan tha chomzel chunga mizo tlom ngai na le ma ni in phat chunga midang tana mal som na ni in zirtir na pol ro pui tak an lo din chuaka chu chu wai me kan ti he ni a
hun ol man that le lali suan nun dan en tona chanpui ngai chanpui in zirtir na atana dinani zorama chuan khotlang tan rongbol tu pol lian berte po heng oi mele oile te hi ania apuimo em ani ho u khotlang rongbol na thale nget chunzom zel tla nei turin tran i kho tharle deute ang engkim hi politics sin akal to a adik hlei thei to lova Samuel apo in Israel ramle nam anril rule sa khodin tharle turin Israel mi te chu Gilgala kalkhom turin a hriat tirani Gilgal ti hi apoimo em maya a omzia chu lungrem ti emo lungphun kual ti na nia chu tianga lungrem lungan phun kual chu tun thlengin Israel rama khuanin mu tur tam takala oma Israel rama Gilgal mingpu engamo zata oma sa khothila mun poimo tak taka an man te po oma khoilaya nge an om hriat chian thei chia lo te po hi zia ka om sia oma ti chuan Bible Gilgal mingpu kan mu masak ber chu Jericho bula Gilgal khania kanan ramlu nuwa Israel te chol na munani a Benjamin ram chunga khopakhat ramlak lai le lal nei chantir lama mun poimo taka changa sa khuana te politics le sipai lam mun poimo ni a tiang chon amun hlui chu tun lai Jericho chak lam mel ni le tlem vela khuanin a oma Gilgal hian Israel te nuna poimo na tam takaneya chuwang chuan Samuel apo hian Israel fa te kha Gilgala chuan ko khomin anram le nam an sa khuale ril ruput mang chemek din tharle turin chuta chuan a ko khom ani atumber chu kan suita kang khan sa khuadin thara an ril ruput mang din tharle turin ani chuta chuan sui hovin Gilgala kalkhomin ti hovin action lakdan turte an relanga an society din tharle turin akong an zong do nani avan poimo em khotlang rongbol na hlen chuak tur hian thil ti ngai chi te ti ngai lo chi te oma chung te chu ti ngai kan ti a ti ngai lo kan ti lo hian rongbol na atling vek mai entir nan ti ngai chi a chuan ma ni in le tual kan in le che vel phia fai le von fai te bol lo apai na mun dik taka pai te bol lo motor lo nga trang te tin troi ral thei lo le min siam tu sarang le sarang bol lo boma chau pai te tui chia mi ta na nok sak lo zonga pai dan te drainage system mumal tak nei te ma ni ma mo tok chin chia thing le mau sa te tranpui ngai te tranpui te thil sual do le tlata thil sualin hmuna chanlo na tura thei top chu te hi ti ngai chi khotlang rongbol na konga kan hlen chu thei te ni a abak po tam taka om theyang ato bera chuan kan chia choi tling kho matanga aram ma mole ma son na na tho etir nana sarkar office te damdoi in te jirna in te department quarters anron sakte kongpui te thingle mau lui tuile nung cha te ti che zong le ti bol lo zong le ati chereu zong te ati mel hem zonga kut tho mia lo engma ti lo hi rongbol na atlingani kan kut hi lei ma khotlang thil dim doi thiam lo kan tama no pang chawani lo puitling po kan ni thomai lir theya tlante ta na malam kong om zel dan kong ko ya omem kong chowa omem lungtla theya omem ti engkim mai hriat tir na road sign te hi akham phei te ake nei noi te athir ban bak om to lo te hi a om nuai zel maya heng te hi mi om hlei chung chuang ergan manga ka chet te seru kher manga per chet te lunga vom chet te chemasa chet ti vel te nia om ve mai sela tangkai tur kha asu sul thak thina ni ti ro sarkar building tle ma arok rei deuh chuan chok te mei hol mang te brick bung mang ten kan ziak rang nuwa ya atuk verte ke nei noi zel maya kan text kling khom manga
Surkar na thok kan venga lo omte min enkol tu le kan rongbol tu tur te chen na le office tur te hi kan ti che mai zela thate inding ve le sela alua tur mian om huna ron lua ve le mai thin sela thatur hi ni a khole tui tha ni tura injir tir te kan ngai em maya van tlang thil dim doi injir tir te hi rongbol na zel alo ni mai thil tha kan ti the hi chu ti zel tu mila thil tha ti tan Krista Isu siam thar kan ni ti hi kan riat renga poimo a chuwang chuan khotlang rongbol na konga kan len chu the til hi tam taka oma ti ngai chi te ti hau lo tur te ani heng zong hi tukina hian zir thar le ila kan soi kim vek seng lawang engponi sela rongbol na hi ko ran huanga chau ni lovin khotlang huap te po ina omani heng te hi ngun takin zir thar le ila khole tui tha ni turin tan kho ila van khole tui ni na nei tu chuan he khovela po khole tui tha Isu Krista arin nanun chu puin ani zelanga yani chu izir chuak thar le te ang lalpana thu kan zatan mal somro se amen itong tayang u lalpa chungnung ber kan pathian min mangai tu tukina hian devotion poimo takmai i rongbol na khalhen ro khotlang rongbol na ati in kan lo zir hole ta a he devotion hi kan zawaya ta na tharin malmin som sakla lalpa he khovela hian nangma ring tu le nei tu te hi engtian nun tur nge ti kan thiam zel the na turin le khole tui tha ni a khotlang ta na kan rongbol na konga po lalpa mi tho hlok kan ni zel the na tur le mi nok sak kan ni lo na turin tharawin min zirtir la min roi zelang che min sandam tu kan lalpa isuam mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nilen nuam le vek ule